Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. The Lost Book of Enki, Tablet number 2, part 2. Ge le gore ke mathomo o ikwa ka story se mo channeleng ye, ke tlo gopela gore o boele morago. O cheke le go lebelela di-video tse ke di dirilego ka ma-Anunnaki, tlholego ya lefase ka ma-Anunnaki, Anunnaki family tree, and then o thoma gape le ka tsona di-tablet tše go tloga mathomong. Then o tlo kgona go kweša gorena ke bolela ka eng, ke bolela ka bomang. Ke tlo go botša ka Alalu. Alalu e be le kgoši ya Nibiru. O ile a ipea bogoši. Gomme ge nako e ntše ya, Anu a challengea Alalu. A lwa le yena ba lwela bogoši. Anu a fenya Alalu. Alalu a bona bokaone le gore a tšhabe. Ka gore o tsebile gore ga a ka dula Nibiru, either ba tlo mo iša into exile or ba tlo mmolaya. Gomme yena a decide go tšhaba, a tšhabela mo lefaseng le re lego mo go lona, le re le bitša gore ke Earth. Mo lapele le be le bitša gore ke Ki. Enki Tablet number 2, part 2. Alalu a re go phafarega morago ga gore a idibale, o ile a lebelela goba gona go surveya lefelo leo a lego mo go lona. Sekepe sa gage se be se kotame mo mmung on a dry land. O be apere a fish-like suit. Ba rata go apara di-suit tše di itseng goba di-overall tša go dirwa ka diphoofolo tša go fapana. So yena o bo apere e le gore e dirilwe ka letlalo la fish, kore o bo e lebeletše bo tla re gane o bona hlapi. Apere le an eagle helmet. O bo apere a helmet. Mongatso e le gore o khupetša tlhogo le sefatlhogo ka mokana a sona, e le gona o ke protect. Go tshwana le tšona suit tšela goba overall tšela ba bego ba di apara, e be le tša go protecta mebele ya bona kudu ge ba travela. So o ba apere mongatso e le gore o khupetše sefatlhogo ka moka, go o lebeletše mongatso ola o bo tla re gane ke lenong, ke tlhogo ya lenong. O tšwele ka sekepeng sa gage, a gata mabu a lefase le lentshwa la Ki, e le go planet Earth, ke lefase le re lego mo go lona. Go be go tonya. A lemoga gore o nnoši mo a lego gona, le gore o kubilwe sa ruri planeteng ya Nibiru. A gona motho lo tee yo a mo gatlhaneditšego mo lefaseng la Ki. O ile a thoma go tlhoa le go nagana kudu ka lelapa la gage, pušo ya gage kwa Nibiru, ntwa ya gage le Anu, le leeto la gage go fitlhela mo planet Ki. A ipotšiša gore a na ke nnete o kubilwe kwa Nibiru ka nnete. Go ya go ile, o ile a ba le letšhogo. A boela sekepeng sa gage, a ya go ja le go nwa. A tshwarwa ke boroko. Alalu o be a rutilwe gabotse, properly trained. O bile ka gare ga bagale le batsebi ba bantši, greatest and wise. O be a rutilwe ke di-ancestor tša gage. O mongwe wa bona e lego Anshagal, ka ga lerata dima, the sky, le di-planets. O rutilwe gape le sephiri sa tlholo ke ancestor o mongwe wa gage yo a bego a bitšwa gore ke Ansha ka the creation of the universe, le baithuti ba bangwe. Tsebo ya tlholo ke yona e mo filego maatla a gore a tšhabe Nibiru, a yo nyaka planet yo a ka dulago mo go yona. Ditaba tša tlholo ya magodimo, heavens, le mafase, planets. Mathomong, pele ga ge badimo ba magodimo ba sešo ba e ba gona, le mafase a sešo a e ba gona, go bo go phela Apsu, the creator god, the divine light, a nnoši lefaufaung, the primordial begetter. Kua godimo-dimo, heights of above, badimo ba magodimo, celestial gods, ba be ba sehlwe ba tlholwa goba go bopiwa. Fase-fase metsing, badimo ba magodimo, heavenly gods, ba be ba se gona goba go bopiwa. Apsu o be a buša a nnoši. Gomme ka moya wa Apsu, metsi a ba gona. Spell sa dirwa
a spell was cast. Gwa ba le boroko bjo bogolo mo lefaufaung gomme Tiamat mmago botlhe a bopiwa go ba mosadi wa Abzu. Abzu a bopa mmummu gomme a mo dira motlhanka wa gage le gore a thuše Tiamat. Abzu a fa mosadi wa gage Tiamat mpho ya go phadima ya gauta e botse gomme a e beya mo gareng ya Tiamat. Abzu le Tiamat ba ile ba tlhakantšha metsi a bona gomme ba belega bana ba bona ba ba kgethwa, the divine children. O gopela gore ke boletše ka re Abzu e be le metsi a le a masweet, Tiamat ke metsi a le a letswai. Ka nako yeo planet Nibiru, planet Ki le tše dingwe di be di se di tlhodiwa. Metsi a be a kgomagane e sa le ntho e tee. The Hermit bracelet e be se hlwe e ba gona. Tiamat o be a nyamišwa ke go hloka khutšo gomme a bopa motlhabane goba e warrior kgatlhanong le Abzu. A re e tla ba morwa wa gage a nnoši wa mathomo, firstborn. A mo rea leina la Kingu gomme a mmea maemong a An. Go ka gopela ka the family tree, ke boletše gore Abzu le Tiamat ba ile ba ba le bana, the divine children. Gomme ka botša gore o mongwe wa bana ba bona e be le An. So today re bona Tiamat a bopa motho, a warrior, a mmopa a nnoši kore ntle le tumelelo ya Abzu. A bopa le ba bangwe, o la mathomo ga seno mmopa o mmiditše gore lebitso la e tla ba Kingu, and then a bopa le ba bangwe gape. Gomme a re ga ba bopa a tšea Kingu a mmea setulong se ile gore se dutše ke mang, ke An, kore a mmea maemong a An. Go raya gore ga mmea maemong a An o dirang, o theoša An setulong sa gage. An ko mongwe wa bana ba Tiamat le Abzu. Tiamat a bea tablet of destiny, ora tablet ya pheletše goba ya bofelo goba ya dilo tše le gore ba nyaka go di achieve. A e bea mo gareng ya Kingu. A dumelela Kingu gore a be le setšhaba sa gage goba mašole a gage. Gomme Kingu le mašole a gage ba tlhasele badimo ba bangwe. Ga ba bolela ka badimo ba bangwe ba bolela ka the divine children. The divine children ke bana ba Tiamat le Abzu. Abzu le bana ba gage le bona ba bopa modingwana, a god. Modingwana yo o be a ena le the seed of life. Go ra re mo ile gore batho gore motho wa tshwana le nna le wena re ka dula mo go yena modingwana o ile gore o bopilwe. Lebitso la gage e be le Nibiru. So mo go ra kweša gore ga ba bolela ka modingwana ba bolela ka a planet goba nka no re le godimo goba le lengwe la magodimo ba bitša gore ke Nibiru. Mara bona ba e bitša mola ba re keng, a ba bitše as a planet ebile a ba bitše as a heaven, ba bitša as modingwana ga ba ba thoma go e bopa. Nibiru o ile a thoma go floata, a rotator lefaufaung, a attractor bana ba Abzu. Kore ga ntše a rotator, then bana ba le ba Abzu ba ba attached to it, kore ba kgona go ya mo go yona Nibiru, because Nibiru e na le the seed of life. Nibiru le bana ba Abzu ba ile ba confronta Tiamat. Ke nyako tlhalosa something. Why Nibiru e le jale ka legodimo goba e le jale ka a planet, why e kgona go confronta? Ke bo ge bula ka confronta ke bolela ka sort of go tlhasela. Why e kgona go dira dilo tša mohuta owe? Ka baka la gore ke energy ntho le ba e bopileng. They created an energy ye le gore e kgona e na le the seed of life. Batho ba ka kgona go dula mo go yona goba badimo ba bangwe ba ka kgona go dula mo go yona. And then energy e na le maatla a go dira se e le gore ba rata gore e se dire. Ke energy. That's why ke bolela gantši ka ra di-video tša ka kere everything it's energy. Mmele wa rena go le so ke energy. Tšhelete ke energy. Komiki ke energy. Pampiri ke energy. Everything it's energy. That's why ke bolela kere le rena batho re di energy. And then gore ke kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo, ke tlo šomiša energy like ke nang le yone. In or most ga re tsebo how powerful we are.
ge nka be re tseba gore re powerful go fitlhela go kakang because re le energy o šomiša energy ya gago wa attractor energy tše dingwe o šomiša energy ya go attractor energy ya tšhelete e tle ka bophelo ba gago. Nibiru le bana ba Apsu ba ile ba confronta Tiamat ka nako e Tiamat o ba ena le Kingu le mašole a mangwe gape gomme ntwa ya thoma. Nibiru le Tiamat ba ile ba lebelelana face to face ka mahlong gomme ba thoma go lwa. Moya o mobe o maatla wa Nibiru wa tlhasela Tiamat gomme Tiamat a ba jwale ka setopo. Tiamat a re go tšeelwa maatla, mašole a gage le ona a felelwa ke maatla gomme Kingu le barwa ba bangwe bao Tiamat a ke bopetše go bona ba tlala ka letšhogo ba thuthumela. Ke rata go botša gore ge o ka theeletša tlholo ya lefase video la ke dirile go la mathomothomo ge ke be ke bolela ka batho goba mangwele re ka bitša mangwele o rona ba bitša batho a re ba bitšeng batho ba ile gore ba bopilwe kwa le godimong ba ile gore ba bopilwe ke Tiamat. Ke boletše gore batho bale ba re e be le half human half animals o kgwetše mmele e le wa motho, tlhogo e le ya tau, maoto e le a tau kore mola fase mola a se maoto a tshwana le aka le a gago ke ditlhakwana. Ba bangwe e ba half animal half motho mongwe e ba half pedi half motho jwalo le jwalo ke batho ba ile gore ba ile ba bopiwa. That is why ba bangwe ba ena le mafofa o kgwetše e le half animal oba mohlomongwe ke half motho half lenong, then e le half motho half lenong o ba le mmele wa motho mara o ba le mafofa a o tshwana le a lenong maybe tlhogo le yone e ka no ba ya lenong goba tlhogo ya ba ya motho. Ke batho ba bego ba bopile ke Tiamat because o ba a bopa mašole warriors a tseba gore ga fetša go ba bopa go swantše go be le ntwa. Di-tablets tša destinies di ile tša gagolwa mmeleng wa Kingu le go barwa ba bangwe gape ba Tiamat di gagolwa ke the Lord Morena. Ntwa ya tšwela pele, Hamad bracelet ya formega. O gopole gore mo re bolela ka di-planets tše e le gore di alwa di a thulana ka bosetšona di na le energy e ntšhi ge di thulana go na le nngwe e ka nna ya thubega ya re ge e thubega mola ka baka la that energy e feletša e kgona go bopa other planets goba other things around. So ge Nibiru a ntše a thulana le Tiamat o kgonne go bopa the Hamad bracelet from matla a Tiamat go tšwa energy ya Tiamat. Nibiru ye bego e bitšwa gore ke the seed of life a bopa planet key. Planet key ke lefase le re lego mo go lona gore lefase la rena le bopile ke Nibiru. Gomme destiny ya Kingu ya ba gore o swanetše a bonagele planet key go ya go ile go punisha Kingu. Ba botša Kingu ba re wena Kingu, wena kotlo ya gago ke gore o tlo ba le bone la planet key go ya go ile gore go be le seetša mo planet key e tla ba e le wena. So re tlo kwa gantse tsamaya le yona rona ana Kingu ke the moon goba ke letšatši na. For now a se re tle re fihla moo. Wa kwana gore ka ge Nibiru e le morwa wa morwa o ra re the true son of the sun. Why ba bitša the true son of the sun? Ka baka la re Nibiru e bopile ke Apsu le bana ba gage the divine children, ga se bope ke Apsu le Tiamat. Ene ba bitša re ke the true son of the sun ka baka la gore Nibiru it's like a planet, it's like lefase, it's like legodimo. Ga se motho a sepelago jwale ka nna le wena Enki energy mara ga se energy le gore e bopegile as motho, e bopegile as you know a planet mo kore lefase mo e leng gore batho ba o tshwana le nna le wena ba ka dula goba badimo ba ile gore ba sepela ka maoto go tshwana le nna le wena ba ka kgona go dula gona. Ba kwana gore Nibiru e tla rotator at the crossing
of the heavens and earth. So ra re Nibiru e tla dula at the crossing of the heaven and earth. O gopola gore mola ba ilwa through the energy tša bona ba kgone go create the Hermit bracelet. Pele e be le ntho e tele godimo le lefatshe e be le ntho e tele go bo sena le godimo bo sena lefatshe, it was just one thing. But ga ba ntse ba ilwa ka mokgola ba kgona go causa the Hermit bracelet. Hermit bracelet e divider lefatshe le le godimo. Ya re ga seno di divider Nibiru ya nna ka godimo ga the Hermit bracelet. So ge Nibiru e le ka godimo ga the Hermit bracelet go raya gore pele o fitlha mo lefatshe go tswa Nibiru, pele o fitlha mo lefatsheng le la rena goba mafatsheng a mangwe o tshwanetse o crosse the Hermit bracelet pele o kgone go fitlha mafatsheng a mangwe a tshwana le planet Earth le bo Venus le tše dingwe gape. Crossing e tla ba lebitso la Nibiru. A gona badimo ba ba tla tshelelago ka godimo ga Nibiru goba ka fase ga Nibiru. So ya ba ntho e le gore ge ba ilwa ka mokgola ba kgone go bopa, ba kgone go divider legodimo lela ga e sa le one thing jwale go ba le legodimo go ba le lefatshe ka baka la eng that Hermit bracelet. So Nibiru e be e dutse ka godimo ga Hermit bracelet gore kwa godimo e ba legodimo mo e le gore the one, the Almighty God o dutse gona, and then from there go ba le Nibiru ke legodimo le lengwe mo e le gore go dula bana ba gage, the divine children. After Nibiru go ba le the Hermit bracelet. After the Hermit bracelet go ba le other planets. Ke engwe ya di-planets tše le gore di ile tša bopiwa ka nako go be go lwewa. So yane ba bja molao wa gore badimo, the divine children ba Absu ga mmogo le mangwelwe a mangwe e le gore a bopile ke Absu ba tla dula planet Nibiru. Ee, go na le mangwelwe a le gore a tla dula le yena kua legodimong, mara go na le ba e le gore ba tla nna legodimong la Nibiru ba dula gona mowe, mara ga ba tshwanela go tshelela ka mola godimo-dimo ebile ga ba tshwanela go tshelela at the planets. Destiny ya Nibiru e tla ba go measura di-shas. Go ka boela back tablet number 1 ke boletse kudu ka di-shas ka tlhalosana di-shas ke eng, and then rena re le mo lefatsheng la rena re measura ka di-years, mengwaga. Re ba le 1 year, 2 years jalo le jalo ya fitlha 100 years, and then di-years tšela tša tšwela pele. So kwa Nibiru a gona di-years, ke di-shas. Seo ke sephiri sa tlholo le ntwa ya badimo, the battle of the gods, yo Alalu a bego a boditšwe ka yona. Alalu o tsebile gore go na le gauta at the Hermit bracelet. Gold yo e be e tlhotšwe go tšwa go gold yo e bego e le kgareng ya Tiamat, yo a ilego a efa ke Absu jwale ka mpho. So o gopole gore mola ba ilwa ge Nibiru a thulana le Tiamat, Tiamat a thubega, and then energy ya Tiamat e forma other planets le yona the Hermit bracelet. So go raya gore gold e bego e le mola mmeleng ola wa Tiamat, gold e a e filego ke Absu jwale ka mpho ka a ba morata kudu. Gold le yona ile ya phatlalala go raya gore gold e gona at the Hermit bracelet. So Alalu a tseba gore gold o tla e hwetša kae. Alalu o ile a phafarega borokong bja gagwe, a tšwela ka ntle ga sekepe sa gagwe, a lebelela godimo gomme a bona letšatši, a kwa moya wa planet Earth goba planet Key o ena le bophelo, gomme a ya go tšola suit yela ya gagwe yela a bego a ke protectile ka yona e lego the fish skin protection suit. Mahlasedi a letšatši a be a mo gobatša sefatlhegong gomme a apara mask go šireletša sefatlhego sa gagwe, a tša sethunya sa gagwe le a collector, a ya ka gare ga a swamp mo go nago le metsi, gomme a testa ka collector yela kore o tša collector yela a tšhela metsi, and then ga metsi a tsena ka ra collector yela, and then o kgona kore collector yela e kgona go mmontšha gore na metsi a ka nwewa go ba jwang, metsi a hlwekile go ba jwang. Ke technology ya the Anunnaki.
a hwetša e le gore metsi ao ga a lokelwa go nwewa. Metsi ao a be a na le matšhila, ebile e le a maso go ra re a na le leraga, ebile a na le malele. O bone ditlhapi ka mo metsing ao. Alalu a namela mmotwana a hill, a bona mehlare, a bona sethokgwa bushes le dienywa fruits. A tšea yenngwe ya dienywa tšeo a eja, e be e le bose. A bona a pond of silent waters, go ra a bona metsi a go se be le lešata, metsi a sedibana sa go se be le lešata. A testa metsi ao ka collector, gomme a bona gore a loketše go nwewa. O be a thabile kudu, gomme ka sepitinyana a kwa modumo, a hissing sound. Ga a lebelela a bona phoofolo e le gore e be le mathomo a e bona. E be e na le mahlo a bogale, hlogo e nnyane le leleme le letelele leo le bego le tšwele ka ganong. Mmele wa yona e le o mosese, o motelele, o ka re ke lepanta. E sena maoto le matsogo, e sepela ka go gagaba. Alalu a ipotšiša gore ke phoofolo ya mohuta mang yona ye. Ga se nke a bona phoofolo e bjalo kua nageng goba lefaseng la Nibiru. E be e le noga, a just thunya a ithuntšha. Alalu o ile a ipotšiša gore phoofolo ye e ka ba e le a guardian goba a master of the water, monga metsi. Alalu a kga metsi le di-fruits, gomme a boela sekepeng. Alalu a bona letšatši le subela, go thoma go ba le sufi, gomme a makala go ba le sufi ka ntle. Morago ga lebaka le letelele, Alalu a bona go rotoga kua godimo bolo e khubedu, gomme e tšhentšha mmala, e ba e tšhweu ka mmala, e be e le ngwedi. Alalu a bona kingu, ngwedi. Jale re hweditše karabo ya rena, kingu ke ngwedi. Kore ba tšere kingu ba re wena punishment ya gago from now on o bonagela lefase, o ngwedi, every day o tla tšwa o bonagela lefase, that's your destiny. Alalu a bona kingu e le go ngwedi, a phadima, a bonagela planet key. Alalu a ipotša gore a emele letšatši le hlaba gore a thome go nyakana le gauta. A ipotša gore ge e ba ditaba tša tlholo ya magodimo le mafase ke nnete, gona metsi a gauta ao a tšwago mašikeng goba di-veins tša Tiamat a swanetše a be gona mo planet key. Ka gore Tiamat ba ile ba mo lokela gold mo mmeleng wa gagwe, on the chest. So go ba lokela gold la gore e diang e sepela mo mmeleng wa Tiamat, kore e tshwana le madi a gold mo mmeleng wa Tiamat. Ge ba ilwa ba thulana, Tiamat a thubega, a wela on the kore mo lefaufaung, and then ga wa mola a bopa other planets. Go ra gore madiela a gage a gauta gold le ona a wetše somewhere, a gona somewhere, and already di-equipments tša gage di montšhitše gore e gona gold mo planet key. Letšatši le rile go hlaba, e le go day 2, ye le gore Alalu o ba se tša fihle mo lefaseng. Alalu a tšea di-equipments tšeo a tlilego le tšona go tla go šoma ka tšona, a thoma go nyakana le metsi ao, re bolela ka gold. A ke rena ga re metsi, maybe o sa ipotša gore ke e sa le kore a jwale ka metsi goba madi kore ke seela, ga a nagane gore maybe gold ela e tshwaragane, it's one thing, it's solid. Yena o sa ne ipotša gore e sa le a liquid. Ke nnete, di-equipments tšeo tša bontšha gore go na le gold mo planet key. A boela sekepeng, a tšea di-tablets of destiny, a letšetša planet Nibiru go ba tsebiša gore o hweditše gold
mo planet key. O itše a re, attention Nibiru, ke nna kgoši ya lena Alalu ya bolelago, ke sepetše ka se sengwe sa dikepe, ka riska bophelo baka, ka kgona go tshela the Hermit bracelet, gomme ke fihlile planet key. Ke hweditše e na le bophelo, metsi le dienywa. Nna Alalu ke le Anunnaki la mathomo la go fihla planet key. Ke hweditše gold. Fate ya Nibiru e ka diatleng tšaka. Nkhunameleng jwale ka kgoši ya lena, gomme le theeletšeng di-conditions tšaka. Ka ona mantšu ao, go bile molaleng go botlhe bao ba lego planet Nibiru, gore Alalu o tla ba tsebiša di-conditions tša gage. Ke yona tablet number 2, part 2 ya rena e fella ka sebopego sona se. Tablet number 2, part 2 e bolela ka tlholo ya lefase. So ke lekile ka mekgwa e mentši, ka mokgwa nka kgonang ka gona, gore ke ngwale exactly se se ngwadilego mo la tableteng e la Enki, ye le e ngwadilwe ka English. So ka leka go yore ke translate botse ka Sepedi gore le kgone go ikwešiša. Ke rata gore re fetše tablet tša Enki pele. From there, re tlo tsena go tablet tše dingwe gape. Ye nngwe ya tablets tšewe e bolela in details ka tlholo ya legodimo le lefase. So re tlo kwa in details because mo le ba bolela, but then kore ba lekile go e shortena go ya ka mantšu a Enki. Ga e nape e ba in details, gore re seke ra ba confused. Re tlo ya le kwa tableteng e le ye nngwe yela. Re tlo compare what we have read with le seo Bibele e se bolelago.